People are saved. People are restored. People are blessed. Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. Are you lonely? Looking for the answer? Join us daily at 6 p.m. only on my TV. That the pastor should rise to a level to become a strong man and a servant of God. Amen. Hallelujah. Anda sa toka na katsini ka vitu ni Madawa. Sa na kena iwasi na lotu vanua kena matentu. Isa kita bakita litsinga na kabendendai. Wa bina bina ka buana ito kinimbula na ngoni turanga Yesu Kristo ni be maroi be iko patikiau ranin dormai sota tale na bata ni bingarabi. Na kabendendai. Ta bina bina ka talitsinga na bagalisles ni my TV berto wedaki ni tiko na be pangambote na kena sanga tsinga na be ulutanga so sanga walanga na lotu vanua kena matentu. Na be program. Apa doro tiga na vital no kena baka sabu itu kena bosa baka itoke taba bini benak na buku ni program eso ka tuba ni baka mata wina nomo ni loma ni my TV na kabendendai ba bula talanga ni londa sana baturanga tini kaba na kena bi korba biti ni bula bina talanga na sar cuma na bese buru-bura dindi na ngauna dindi na itabi laking garabi esa baka ututani na bana ni benak na buku ni itabi garabi tiko na kabendendai da rongo da talitsinga ni tosu da kisari tiko na lupu na nonda bandua na ngonongo ka sala ki sibita na wili na kena na baksaut au sabi ba na numi na tamma kena tina o kena tanga stak anda lo binaka da ngarabon da yan rabot tiko na nonda itab na non ram marroi o irna lo banta kesanga na raw talanga no na laki ba torongi kem basi kana langa na lo mani bubale na buku ni lawa ka sa tiko na ngonongo sabnaka anda sana ngol kina nonda bulangi Nanda pulangi na itala-tala Cokata Mambola, na Apostle Gospel Outreach Fellowship International. Boleh benar tal-tal? Ni boleh benar. Ni boleh sak. Berarti Oke, ni bom boleh sak berna kantor. na sabali bu ni bambula sa chikai ni na weke muni saka na barong tingo mai na matanga ni kuwa na weke muni na nonda bambula tikai ni na singenda na datali ni ngoni turango Yesu Kristo da babi ni binaka ni baro tegendo na bata-bata ni bingar bengo meraninda na may bital no tigo ni kina abi bara ramategi tiko na buguni sona ulutanga koto bata lang kina na be abuso ni nonda bambota na be mataluto ba Kristo nda tikongo na nonda bunolo maningo biti ni sa kinda bagi sa tiko na wekanda ni barong sa tiko mai na lomini nomini ndu tiko no nomini bi bale bakata lang kina biti raramba kabakata lang kina na biasa biti ke buru-bura oni barong tiko main singandendai bina kata mau bambula sa juga ni beke muni anu itaki ni ndana abagai foto-foto bata na buguni tubu-tuba na buguni beka na be wasi tiki juga ni singandendai nda bi mbulungo tiko na singini kuwa na raramanga ni tuku-tuku ni be ulutanga so ndana bitano sa juga kena ni singandendai ni kalongata ni mbulung balabu na bali Udah tal-tal main Apostle Gospel Outreach Fellowship International. Ini teramatang na ya. Ile besar na ya bubu sampai sih kata ini sakit. Iya, santina. Bambut na sungguh-sungguh lot ini Apostles Gospel Outreach Fellowship International. Nak. Tin kayo pituti ko na kena yabu. Ini bambut ay. Nak. Waktu kayo juga na paso babalangin na tenets of faith. Iya. Na mata ini usu tumbimbi ni abu ni bambota kito bambota na agofai kena dabuti bang leka-leka. Kau bambota ni na kubuti telanga kena nabe sungguh-sungguh lutu ba Kristo ibiti. Buru-buru telanga. Mata serang ni kambimbi ka kito bang dambere kito kena na yabungo. Sekwe na bosen nikelu. Na bosen nikelu. Balatanggo na bosen nikelu go, this is the infallible word of God. Kau na bosen nikelu go na bosen bula. Kau vingu bana kelu. Kongo kito bang dambere kito kena ka bambota ni kambimbi amenda kilatiko na yabu ni no bambota yabu tegi saranga na bosanga ni kelu ke baka endo ni sungo sini bambota na bosani kelu pambala sa ndo tala na bitalo no binaka yo kito wabini binaka ni raw ni bakandi taki na yabungo yabu tegi chingama na koroni timo de na kena wase tolu na tikene tin ko na tin kabito se ko ngango na bosanga ni kelungo ko ya bagabuna na kelu se ko na kelu ngapa kate ko bakabuna yang ngo mi bakabuli buno dana ta
ka ia telanga kina na beba kanton taki ko na bu ko kito bandamberi kito kina na singende indai ka o ka telanga kino bombo tina o ka kina na besungu luta teleso ma ia kina na beba kanton taki na bu kini ini wala ndon ka me ado kina na tamata niklo me bagarotu ni sabagarota kina bu ni daga bina ka kina ko kambi bikina na vos niklo kongo abu taki kina non da toso kina ya bu ni non da bengrabi mereni todo ko kina nambole ni bengrabi ndo nambole ba talai ya na mate ni kambimbi ke to la betata ke to ndambe kina kene karo se ko na kalu nga ba ka tege ko kalu ba tege ko ambula nga ba ka tege ko ko na kalu kambulia na lo malangi kena burbur ndo na kambimbi menda ba mboto chigni ndo ndini su kana kalu he is the omnipotent God, all powerful. He's also omniscient, all knowing, and he's also omniscient, all present, ever present. Na kalau abakata ki koya ka bakamboti talichunga na bungo na Trinity of God na letolo bakalo kalau lebu na tamana kalau lebu na altambu kena kalau lebu na lubena the Trinity of God koya tiki sar talichunga ni abuni bakambota ndo talichunga na tiki ni abuni to bakambota se koya na nonda papite sotaki tombun rumu de nawai ka papite staki talanga na altambu pakasine tena altambu bakambindi endare da nambulin nonda vengravi na buru-buru ndambulo chiko kina ka ba madala tagi chiko na program ni ko speli ka keto awe te chiko kina ka kambimbi ndare di chiko na yabu ya endo tal tu ngan chiki ni abu se ko nonda ba ba ro chiko ngo na bo sa ba pertani ka dabu chiko na rapcha kena kau da ni sung-sung luto yabu tagi chiko na mateni korni dan kena wasitin kelima limsang lu kandol limsang lu katol mateni de sol ne ka ba chin ka wono kena chin ka walu na kena kau da ni sung-sung luto ya so na yabu na mana chin kapite o dabu ta chinga vida na yabu mereni be buke chinga weekend na singende ndai ka bakam botu tel chinga na taka mana niklo God's divine healing and deliverance kena mburin tamata chile weekend na kuko ya na klo be wira sa bakam bota chiku ber na kuko mera baka seba na tebor era dabu ta na bosini be buno tani be matin tutani ka chiku telanga na kuko no ndabi tambag nilinga me ado kina na be bakam bule mana niklo vida na yabu lile bunga o ngandar panga morni be bagarara matinga kina ya bukan dambi chiku kina na go fai ana singani dai puna ka tal chokatam mbola main apostle gospel outreach fellowship international tal nomor itu kan ina sulika iyo sampuli sercu boleh tal sulika iyo sandina na katini ke be sulita leso iyo me saka ko nila boike sanga me wasi iyo ana lo mani sebir rison solut seni babakos ro ka mbak iyo sandina Bombota ni hindi na nakaw ni warita chikol paitin balata na biba kasama so sa tumbo may nongonongo. Nenda bitan lo taka chuna bolin sulika. Nenda bitan lo taka na bolin sulika ndo naka bagay bola tambo. Ndo naka bimbi menda na kilachu. Balata na sulika pati ndo naka bimbi menda na kilachu ko God does not need our money. Takalo siningan reba nonon dilaw. Bal mata tutu mata sarto nga basing ilibya. Matay nakakedi tu buru-buru ngo siyang ninonda. We are only stewardship. Ownership is God is the owner of everything that we have. Baleta. Ninda la ko lubo wel mai, enda na lesu lubo wel tal. Nakakito ngo nambiuto nga mai sin dana ko tawati kikan. Iyo. Kaya mamala dana redo su nararama ni baka sa monggo ni sinindo na kai tu buru-buru ganonda. Eno nga nakalo. Kakambimbi kina mendana reda ni ngone baka roti kende kina nakalo nararama ni nona bosa. Mento sila ni katini. Matay ya na iboro. Sila na iboro nakalo na bugun ndoni naki. Yo ndara de chukana katini na mate saranga ni katini ndaronga tani volta buena wakati ko na wasi chin ka ba kini ro sanga bul sanganga meni bolo e parama sangela ko ko rongi sota batiki ko na betili milki seteki ko nga nono na itu kini bolu wasi na kini katini ngai bakatambor ve milki seteki ko na betili we it was an act of his appreciation and thanksgiving balatani sanganga meni bolu okay nani ndala ko chiko mai narara mani bosi ni klo ngai mai uce panan raw tul sebulnya bagi sangga mi bakalaw ta kya nasul niketin embita bakalaw moses ya ne bagaru na kena wasi na buna ni sor kena wasi roso buka bitu angai mi bitikin bakalaw ni niketin ni nona naklo katambu me nona naklo yo ela ko sombu mai ndange mereda ene tiko bole menel kutu ne kena wasi tini ko alu roso buka ndo roso buka no sangga me da boto chigo kino ko ngono non re boto bota merbe boto bota tanaki na libai dan ngwa sa wasi kina na bonwa na matanggalicin ka ruor to nalipa ingay sang to nonor te botot. Okay, sangge allocate kingo neketini meren ni nonre botot wer nalibay. La ko sumay. Dangay mere do ken na ini bakarua
Sangga me bakande tiki kina weekend ne baka ruana kena wasitin ka ba. Ni katini telanga indo na kandun don me rapakanga takana solo. Oke, sang wala nga ni non repota na oira ni lubai. Bakanga te telanga ne katini membeleta non rasolibu. Ngondo taka kina non rasolibu. Indo na iwasini katini ya merme bakanga takina. Ala ko sumai. Na baka ruata lichunga ne kena wasiri chin ka ba. Na kine rosamu kawal rosamu kadiwa. Ndangere kina na katini telanga apakah ngataki meraso tabi kina oirna lubiniali irna yanda wata gerna bulangi ke mamale ku butara ramba kita sarsunga na baka sama ayo sanga walanga ni katini nda baka sama taka menon repot potan ni libai sanga ngwe apakah ngite kita lenga ena buguni non rasole non kanam ngiti nei bota pote baka rota ki membeleta non ramai sole butak non rapa bina bina ka buana kalo o katalanga kina non rala ko mai mermi so tabi talanga kina ramun ruwa after every 3 years nekatini kumuna kongo mengai lako verna lubiniali verna ndrabu verna yanda tawati gerna bulangi itu kono lomini koro non ratelanga ni boto-boto after 3 years naka kedel kumuna me lako bir usa sangga me dari ratelanga ne serana kena wasi rua kene wono sangabul kawal wono sangabul kadiwa baka ngite-ngitelanga na sulika ni kar kumuna merintar talangi na panuto ke mambla na rara mani pakasa mongo ninda betal nota juga ngon samendolon bulan tunuma kupu tirara masaranga na katini na ka sulimaya rakumuna na Israeli membalata saranga na duin-duin na kambalata pambota ni na rai sachu ko nangunongo sa duin-duin na matanggali rai gana bakasama yanda ringa na apo bagay poltambo kupu tirara masar tu na kami bakanga tagikin o talangkin na nabing grabe bir na takiloma o talangkin na nakentar na bono tu total osa takos pa bena no muray na balatan ta sabuli bina kamay na itoki. Iyo. Waya so sa bagay nga takamay na non rabuku na kilaka kena rawaka arsa may tarong atali kene so nabika. Bagay abuti gitu kena non da bombota. Iyo sanjina. Tukun chigo bango na bosin close sabi na kanon da buli. Sabi na kanabuli. Iyo. Kaya kasi nga niya butik nga niya bagay bola tambo. Na kami singin din na narida ni libo na kan nangay base ka mengo libo na buku sa rumah na pakasam ni tamat kasi nga niabot gitu na abo bagay bola tambo na buni buku sa ko nga non darera baka naklo ayo darera baka na posini darera baka nga naklo menda taliraro nga kina posini klo anang bulangan ni non taliraro ya na posini klo mata tabi na sarto ngalipati senta nangay libo pakasama buki dami bango sandali tukun talibango pakasam talibango Yau, kebaka endandambe nga nandini ni posini kelu menta teliraro kina kanga eka na posini kelu. Pembota na bunuanga endana kunekina na bagademu kina bunia lonta. Betali bunu weekend enda baka tarutu, ndala mo tarutu. Kila kana beko so posini kelu. Pembota na wasia na kina wasia bana tikine ono. People perish because of the lack of knowledge. Sabi na kanon da bulka. Iya, kebaka enda sianga ni mbula me baka na posini kelu. Nda ba buli tikenda nda ba buki kenda na rara mani bosini kelu gongo na bunu ya tu chuki na weekend na rusa kena lenga eyo lenga chuku na tamate ni ko mbala tsaranga ni ndese na ba buli tinga na bosini kelu kona foundation ngango ndon menta tarada kikin ko ka chuki na kabini ko nda na bakasama taka bango kambimbinga menta kila chuku ni naki ni nona baka dorongo weekend na kelu chuku na keni naki mateni kandon don menta na kila chuku pate na solika okwe na tikini non da sokolo it's part of our act of worship kemblan inda may ngaraba na klo it's part of our worship na non da solika buana klo kene karua ibaka ronga mi buana klo ndare da chiko na kaya kabe kenda na bosa pa imbal na kena wase tolu na tikine viwa ka chiko kene be kenda na bosa ni klo menda ndo kai chava na non da yau kene sebu ni non da buata kenga so we need to honor God with our possession and with the first fruit of our increase. Yo. Ena rosarani kalo bikenda. Ken katulu kambimbi mendana kilachuko. Ngo e bagari tegi serangan non da soli kachuko kenda. E bagari tegi serangan non da talirarong kina bosani kalo. Kena kini kapa se Kongo na soli ka ngoni sala serangan non na biba kalo ngetegi na kalo kibikenda. Jo kachuko sinto na kanggo non da. Non ngana kalo. Nge kabikenda na kalo menda wasi endo ni ketini. Menda soli lustale buana kalo. Na dio naketini sange nonta. Mendage pakanga tako ken. En bagi pakasama taka. Na bimbi ni nonta rede chuko ken na kabini singandindai na ngalala sule beken na klo.
na rara mani no no bosa vande beri kendikin ni le boraba tatar tiko me ba kawni kai ele boraba tatar era singan tikla rala da butu ira bimbi ne kai ba rota na klo ki bekenda mbala tana kena ba kenga taki pati anga no no kwea batini da ko tomo kenda kina lo mani vale ni soro lo mani bonut menda me ba tambor na kena ba kenga taki e non rana bilu taki bat kena klo they are accountable okay o kendar no non du terbu kendar Menurut telera kena bosan nikol. Balik kira lagi pakai ngatak apa Vitalia sendona kalim pasi kya. Wirna kai somitar. Wirna kai somitar. Wirna bilita kianda. Exactly. Ayo nanu gua responsibility ya mau undambe ngayo na bosan nikol. Sulia ngai. Sulia. Ene varau ni alo elo mana naklo. God sees the attitude of your heart and the attitude of your giving. Ni alo mana naklo alipati. Enaro ni sulia rone ketin. Rosara ni lisulia, ebi mama serang. Ni nomu ketini buana kalo. Why? Because it's the way you love God, the way it is used. That is the leadership. Buana kalo. Oyau nonongu napono undambi kino yau. Ni undambi ngana posini kalo. Nyukla kau telera rokina. Ena va kalo ngati kina na kalo. Ni uta potongo. Nangoni sala na va kalo ngati kina na kalo. Mbala toko ya muria ngana ngoni salongo. He does not need our money. All he's demanding is just for you to give that 1/10. Okay? Nonongu san taliraro ke nonongu dinate nonongu ketini. Au sa pagambote o meba kanono no bosa. Andangere de chuko ke na kabe ke na tikini volta bodo au labeta da chuk mai na boso bimbal bal. Tolu na ke na tikini tini. Enange tawasara kina no mulolo. Okay? Ka bombale no mukeli ni weini ena weini ho. So na biba kalunga tataki ena yado mai no ngono taliraro kina no bosa niklo. Kemba balingo. Nonongo wangboto ni bakaro. Au taliraro kina ya kina na beba kalunga taki. Ena sinri ni adu be ne beba kalunga taki ke bako talindendre kina no ne bakaro naklo. So the command is there. Ngo ne bakaro. Au taliraro kina ya kina be ne beba kalunga taki. Ke baka usa senga ni taliraro. Ena sinra be ne beba kalunga taki. Ke baka usa ni taliraro kina no ne bakaro naklo. Very simple. The principle ya ta kina be kina naklo. Amen. Que mamale que pagan na rede chukuna pa kasama kan bimbi weekend na bulan na nda solika buana klo ni rede tumo ko ne bagaro ni londa eu mandanga usa pa bini bina buana klo bala teni sang wala ngani ketini ne labo na ketini ni no muititi que bakon do titi usin tak na kene ketini que baka ndo na chini ne bisuntal ndo na bisuntal ya no na klo que vas a dar voto menos no muy te chini ne besuntal na besuntal ya no klo 1/10 kota buana klo. If I'm not working, I'm going on full time ministry. Wata ki kira ba bitin. Kira sa di tunggu na bingara binga ena lo mani ministry. Sung lot. Yeah. Kira ba bini binaka na blessing a kira tor na kene ketini kira wasia. Embita menero ketini buana klo. Every blessing that we receive 1/10 la ko buana turan. But one thing that we are mindful of, dona kambimbingo mendana kilanchu, nangauna talanga aero niyo katinta, numungono. 24 hours a day, God gives us 24 hours. Out of the 24 hours, 2 hours 40 minutes. Iyo kumo baka tiki-tiki takabuana kalo. Ya mentanga dono mikatin. Sebebe. Ko kambimbingo ni kinongo. Even if you are on full time, kaya ko sa full time chuko o full time chuko buana kalo. And bless the kina turang. Kero we are not on full baka iman ta ni kero sa taka tu ko tu kina alta chu ko an runon dol wada dan dol ndo chikna ma daru halo lo bina kasar tunga no ko bina kasar tunga no kero sa me full time kina there is no support kami blessing ando ya mai kero sa ambulo chikin ba ma to ba yo na nero katini go kero katini tak na blessing kero tora kina nero ngo na bat kena klo ava kasar tunga na bingara bina ministry buno ke kero bingara chikin so imagine in a day, you're full 8 hours. From 8 to 5 o'clock, you are ministering. It's not only 2 hours, 40 minutes, it's more than that. And you can just imagine the blessing that God is going to. Nabi bakal ngat tigini kulo na bakator. Kito sa bangan din tu pamatuway. Nak. Ayo. Ito sa tanggen den tu nabi bakal ngat tigini kulo balda. Isang wala ni katini balata na ilabo, sa ni katini wala nga balata na kawi ko te baka. Na wititi, na mungaw na sarang na mo dedicate ka tuwan kalo. Na boleh turang akhir meraman na ikatini kabitu ni wasi-wasi. Lo tu mano kena matentu na itala-tala cokatama bola banda apostolat gospel outreach fellowship international mai nonto bulangi chikena kami ko. Sebenarnya tal intoru
Deo nga ni patutolo kina nom ni tambana sa na ministry o ni Vingarabi kina? Binabali po pati, kero na ministry kero Vingarabi kina, napakatuloy chik na Wings of Hope Counseling Ministry, na ministry ngo taka chik na ruku ni sungu-sunguloto ni agofai. Sindo na ministry di tunga pati kwa. Dona kambimbi o pamadalta chik na nito program. Nambimbi ni nonda sabi akala o kena dona ministry, men dona linga ni Vingarabi. And don't make you gonna covering. That spiritual covering is very important. Sema chunga, nanomu maroe, you are accountable to leadership. Kwa kambimbi. Kero ngarabo chiko kera una programu wambimbi nonondra tarai chiko ndua oira ramaboa. Ramaboa. Ndona tikini bengarabi kero ngarabi kina ibali bibis. Ndona kanambi ni ngone ratu kina ramaboa tuwe. Eyo. Vuno ya kero Vingarabi kina bakatalanga kina na bula bawati mato wale kaboro kero ngaraba na nonra tumberi pambimbi na premarital counseling tiki kira chunga ni Vingarabi na ina healing program ndona program ya kero bakadora tanalo mani buno ni be barutaki kero reda ni ndona bunongo kero bakandamberi kina na yabu kwa boso chiko kino Asia ono sa bulkan dua na tikinen dua ni salumu tiao ne alo chopa me buno takane tuku benak okay mera bang mulai kino era sarmu sunelon sere ko era besuk era bang bombula tagitu ame sere kita lang era tu bali bebeso for the Lord is a boy anointed me to preach the good news to the poor, heal the broken hearted, set the captives free and to open prison doors. Ya na yabu na ni romende dia ko kero Vingarabi chiku kina kabombo tonto na mbole lebu ka koto weekend ni kuwa ndare de chiku na lenga society ka bume mbasi ka chiku na nonda bunu ni kuwa ya na sindo ndo na zakitaka ka koto kina ndo na mbole lebu ke weekend na tamatoloto ndare de tu na lenga so sambasi ka tu weekend na ngoni ni kuwa ngenda do reida tu nga ni lebu tu nga na lenga ngo kenda nga na ngoni toke ya kenda na ngoni toke ndalu tu ba Kristo ando na mbole lebu kabombo tani ndo na bunu anto mai ndambe chiko kino ngona be bagara ramating go merni buki kenda ngara barong sa chiko mai na liluni be matolotu ara barong sa chiko mai na turani koro era ratigo na nonta banua bekatu na nonta banua ni kuwa na lotu be kendo todo ko na leo ni mata bo vale tumbu o vinakatanga mo na vakatila barome na pakasa mongo bala tamenda na reni buki kenda chuku nenda rede chuku na bele nga samba chuku kenda na ngoni ni kuwa endo na mbole lebu ka chuku kenda kero reda saranga na nero Vingarabi chuku ni vali bebe swe na lenga kena mo lenga rasota butu erna nonda retuloma mbole lebu saranga biki mandanga na Vingarabi na nonra buki mere ni wali na lenga rasota butu ni kuwa batungo sanga mai matana tagi chunga itu mbongo Eyo, nakanta keten dare du chugango na buo ni kanga yado chugo itau tumba sama imbasik na kudu na bala kukawa na butako tapi sugutu na bulan ita matara bang bombulu tegitu na wengang ni biyo kumatin taki na bala kuku so saya tu tuni ko sa ndon na buanga ni kasanya tu boleh lebih chugo weekend na ngono Mimbi mendare itu kenta na pasar mantan na wakatu ni lengka. Ayo. Anda pa binibina tak non bulan ni Vingarabi no bisa. Era sangkara bo chiko non rita. Nak. Ayo. Anda pa binibina ka undona kanu kumaro tak chiko non sawa siko abu chungo na na turang na komisi ni Lilu batau. Lilu batau. Undona kanu kumaro tak. O ko sakinda baro ko. Na mbimbi ni lotu. Na kandon me baka doro chiko no lotu. Nona sema tatiku ko na linga ni Vingarabi ngo no bisa tamla no bisa ana kena boluti tingo yo ba ambota ilipate na buno ndon mendambe kina na lutungo me ba kanu weekend so busarera ke ba motor mandangan dona kenela lungo ndona buni kawi yo ndare dangan dona buni kaw tali kino chisu ya ni ko ni ngono bina kata me address ta kino ko ndona isu ndo bang ta ko na balito ko yo talo ba bale talo bang ta ko reda kan dona buni kaw ni tumbo na dona buni kaw kenda na expect na buni ko e mena bua okay na buo ko kenda na bina kata mendare ke buni apple so the glory of the tree is on the fruit the apple
Melatau na binakatam na ngona tumbu daki kina mebu mo kanian na woni Apol. Okay? Ya. Ya, kaya pa kasi nga ni buwa. Kaya pa kasi ang tala ni buwa binaka. Ya buwa pa kata. Nasa nga ni talite ka bakalib. Ya pa kasi ratunga kina nonon tambula. Na libu na kasaya to tunggo. Rita nga bakayala lon doang nga buni kau. Ya. Kaya sa buwa ta kachiko ko na buwa ta. Buno ta mo na loki na lok na wakana. Na kaya to chungo kinto sa address ta kachunga na buwana. Kona ka medres te kina wakanira. Iru na kachuku kina na wakana pati kina ngele. O irna ndo titir na kila binaka. Ayo. Bala tutukun chuku chisu no boso patutu batona ka una kilenga na buwana. Ayo. Nakanga ko keo sa tiba kana bengan. Sindo ni expect ka me tumbu mai na pupkin. Bengan na botangan na bengan. Ayo. Na kauda na botangan na kauda. Na kaubina ka na botangan na kaubina. Na boso patutu pate o be kachuk bikin tu ni ko. Buru-buru ni ko bichi ni ko rede chung mai ile buna lenga samba si ko chungo ndage dress ta chunga da kina buwana. Kona ka me dress te ko na wakanira. Ya nam boleh libu juga bici ni ko. Dotan lagi ni wari tenggo. Madi ucungan lagi nawasi bitu. Kita long tak cikgu cisu ko na. Oira ronga tanah pusin keluar kita kan. Wasu batu tu batam beli tu ko tarbali. Iru ro tarbali. Indu nandale nuku indu nandale ni batu. O ko taraba bale nandale ni batu nungo nangai liwa kena apa. Dokan ndombui. Tundi tu ko. O ko ya bute gitu nanuku mulum-mulum. Ge kasura. Ele puna kasura ya do cikgu ni ko tati. Bada serangan ya. Au bina kata mukutikin tulis dalam ina bital nunggo. Mekila choga biti na rarama ni bital nunggo na mbimbi. Ndo masuka iriken tulis dalam ngane. Nambale, ndo no ngone duru chiko bele bebesu. Na lenga embasi go bi ko ya, ndo no ko chiko tulis dalam ngandele ne. Ena ya bu ni no na matu bale. Ko na bunungo ko susu mekin. Na no na sutu mento no ngone na kai tebe ge bi ko ya. Esa tebe ge mena mapoa. Na mabongo na ndo no ngone na bokina. Na ngone bokina. Asa rere da serang. Keba kai ciku nama buah. Ke ciku nama buah. Ya, ko ya ndua ya na wakana. Ke ne kerua ko nangele. Ko nangele ko apa boleh beli ciku. Ya. The environment. Ko na environment ya keba kai ndo to narida. So na peer pressure. Ya, so na abuse. Ala ko tanga mateni, lama ni mata bali. Sudu ciku menongo ngo sa rere ciku na bala-bala ni bula. Ya tumbu dengo mo ko ya. Ko ngo effect ki ko seranga. Non le. Au kila ni torre bitan lo cikuna buku ningo na sala kala cubikin to nungu. Belate una bambota na tukunialo na nungu tukunialo ngayo. Una be tukunialo takasara na kau be wasikin ngo belate mbimbi. Mentana reda. Na duin indra kini bolen to sotapa. Ya nungu tutu bakatam. Tutu bakital tal gas. Kana kau dulu manalo nungu matobal. Au wasi cikungo belate nubakan dinin takan to na kaya to. Kina nungu pula kina nungu matobal. Kue ko kan bimbing oniken. Yo nita kan ina bibu ke cikuna turangai. Ni uba manal ta sa cikuna kuah. Ni raba orang sa cikuna leviti. Nam bimbi ni bingkar bingo. Kabambot ni santo nam bolin lebe ko kota weekenda. Ni raba ta taru cikuna no matintu. Na bunu ke na lutu. E kota kina no non de tabi. Menda baka suka ikenda listel nga ke no non de abo. E baka sa sengan tarana vale ko chop. Arawa da vale kuernia. Kuer satara. E baka sa sengan ni yandraba. Na koro ko chapa sa roda wale ko ersa ni batao ko ka chikina kambimbi nanda sarida sarana bimbi ni ko na daba na utun dinene lenga. We need to go back to the root cause of the problem. Identify that bala temere ninge tar da kitelemikina na kena buke endo nambul endo no wani ko ambulia mena kalo nandel ni buru-burungo le buraram bili regitu sener ko netur na lolomang dina tamba bakatin. And some of them are innocent victims. Bala tasarangan na ibakarongan ni nondambula. Matama kenatina. Eviti ni ko. Boleh le ko kotikena sanga ni boku ekina. Si olotu, si tal-talangasi. Si tutu deder. Si na puno ata bombul kene toto bata saranga babinak. Baka tiki sarangan ni bakarau. Ni nondambula ni bengarabi. Wer na lebenta. Kene sengene. Udah ke turangkan meramba na itala-tala cokata membola. Main Apostle Gospel Outreach Fellowship International. Pernah boleh betul-betul? Nah, masa balik. Atau begitu orang nasar balik. Kalau ngaca. Na vuku ni lotu benua kena matentu na kacini kabitu ni wasiwasi. Na menindo ni begara biko. Alipati na itili pati kubna kali kalau ngata ni samote. People are saved. People are restored. People are blessed. Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. Are you lonely? Looking for the answer? Join us daily at 6 p.m. only on my TV. That the pastor should rise to a level
become a strong man and a servant of God. Amen.